I'm still angry. You are touching one religion. Takar untuk meminta maaf tu memang tak cukup. See, this issue not something to make fun. Lepas dah main, nak minta sorry pula. Sekarang minta maaf dah terlambat kan? Apa yang you orang buat, atas you orang yang nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Apa-apa pun memang tindakan kena ambil. You orang kena terima juga. Kalau you tanya saya personally, whatever issue you all made, memang salah. Betul. Ya, memang we admit. Because the thing is, mistake, isu ni semua tak boleh dimaafkan lah. Tapi kalau you orang nak minta maaf, it's up to you all. But this is already involving public already. From our side, Dato', we are sorry. External punya kita tengah biasalah dah kumpul macam tu. Dato', the issue is bila internal issue, kalau you orang tak masukkan dekat social media, it takkan jadi internal issue. But the thing memang kena ambil tindakan tau. You orang tak boleh salahkan saya pun. Sekarang ada pihak berkuasa. Pihak anda ada kuasa pun kena buat suara. Pihak anda dah bagi kuasa pun kena buka mulut. We are in the multinational country. But the thing is, we all have to understand, action must take against your action. It's mean under the humanitarian ground kita boleh maafkan, tapi mesti kena ada satu tindakan yang akan bagi satu message yang clear. I hope this video can make everybody like cool a bit lah. A great leader once told me this issue. Malay don't touch their unity. Chinese don't touch their business. Indian don't touch their religion.